Kandidat Saveza reformskih snaga Jugoslavije za Crnu Goru. Ja sam rođen 2. augusta 1954. godine na Cetinju. U tom gradu sam proveo djetinjstvo, završio osnovnu školu i gimnaziju Đurđe Lopičić. Poslije toga sam upisao pravni fakultet u Titogradu, na njemu sam diplomirao 1978. godine, nakon čega sam godinu dana obavljao poslove advokatskog pripravnika u Nikšiću i položio sudsko-advokatski ispit. Bio sam tada u tom momentu najmlađi diplomirani pravnik u Crnoj Gori sa položenim sudsko-advokatskim ispitom i jedini advokatski pripravnik u Crnoj Gori. Poslije toga sam se vratio u moje Cetinje, tamo sam radio na poslovima rukovodioca pravnih i opštih poslova u SIZ-u za stanovanje, nakon toga bio inspektor rada u Skupštini opštine Cetinje, nakon toga sam obavljao poslove sekretara muzeja Cetinje, a nakon toga u jednom mandatnom periodu bio sam opštinski javni tužilac opštine Cetinje. Poslije toga sam prešao da radim kao direktor Arhiva Crne Gore, na čijem se poslu i na kojem se mjestu i dan danas nalazim. To bi bilo u krokiju moja radna biografija. Što se tiče moje društvene biografije, već od omladinskih dana počeo sam da se bavim mnogim drugim poslovima, jednostavno kao zaljubljenik grada Cetinja, njegove slavne istorije, njegove slavne prošlosti Crne Gore, pokušavao sam na neki način da doprinesem njegovoj reafirmaciji. Neću sada nabrajati sve poslove koje sam u tom domenu obavljao, ali posebno se ponosim sa svim onim što sam uradio tokom mog 8-godišnjeg djelovanja u književnoj omladini i docnije književnoj opštini Cetinje, kada sam bio osnivač prvog omladinskog lokalnog glasila lista Mi u Crnoj Gori. Potom sam učestvovao otprilike u organizovanju nekih 870 programa koje smo organizovali kao književna omladina i književna opština Cetinje sa preko 3600 učesnika. Utemeljitelj sam nekih 5 jugoslovenskih manifestacija, od kojih su najznačajnije bile studentske staze i kulturni susreti na rijeci Crnojevića. Rijeci Crnojevića smo tada poklonili u 2 navrata, otprilike oko 42 platna velikih jugoslovenskih slikara koji bi trebali danas da se nalaze u kući Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića. Utemeljitelj sam časopisa Ars, kojih je izašlo nekih 9 brojeva, i taj časopis je za relativno kratak period pobrao sve jugoslovenske simpatije i bio svrstan u grupaciju od nekih 5 najznačajnijih časopisa tog nivoa i tog domena na nivou Jugoslavije. Učestvovao sam kao izdavač, bavio sam se i tim poslom kroz književnu opštinu Cetinje, učestvovao sam kao izdavač nekih 40-ak knjiga, pretežno mladih crnogorskih stvaralaca. U tom momentu kroz književnu opštinu Cetinju smo bili povratili ugled istinske kulturne prijestolnice Crne Gore. Cetinje je tada bilo Jugoslavija, kod nas su gostovali i veliki stvaroci, veliki umjetnici iz svih oblasti umjetnosti iz Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skoplja, Prištine, Novog Sada i svakako Titograda. Preko 70% naših prijatelja dolazilo je iz Srbije, pri svemu tome nisu odlučivali nacionalni, nego jednostavno literarni i drugi motivi. Nakon toga, moram i to da kažem taj dio, da sam 1980. godine ušao u Savez komunista, da sam 10 godina bio član Saveza komunista, trudio sam se u Savezu komunista i zastupao moje liberalne stavove. Jednog dana, to se desilo negdje 1988. godine, bio sam isključen iz Saveza komunista. Mogu vam reći da je tada postojalo između ostalih nekih tačaka radi kojih sam bio isključen, jedno obrazloženje, da sam između ostaloga bio isključen radi toga što sam tražio da radna grupa koja je trebala da preispituje moju idejnu i moralno političku podobnost, dakle tražio sam od te radne grupe da vrši tonski zapis toga moga kazivanja. Dakle, u toj odluci stajalo je da između ostalog i radi toga sam bio isključen iz Saveza komunista. Nakon toga sam se žalio, bio sam vraćen. Nakon 10. kongresa Saveza komunista, takozvanog vanrednog kongresa, shvatajući taj kongres kao krunu ne antibirokratske revolucije, nego birokratske restauracije u Crnoj Gori, shvatajući da je to sasvim jedan okoštali dokument koji u ovoj Crnoj Gori, a niti Jugoslavije, ne može da da neke značajnije impulse, tačno na dan 10. januara 1990. godine, kada smo formirali Demokratski forum, ja sam vratio partijsku knjižicu, tačnije rečeno od tog dana više se ne smatram članom Saveza komunista Crne Gore. Mislim da ovom prilikom nije potrebno, ali eto da nagovestim da sam jedan od osnivača Liberalnog saveza Crne Gore, jedan od osnivača glasila te stranke, dakle prvog opozicionog glasila u Crnoj Gori, lista Liberal.
Ovom prilikom želio bih da naglasim da je našu stranku, kao i sada Savez reformskih snaga, pratio apsolutno nepogodan tretman od sredstava javnog informisanja u Crnoj Gori. Sada ću vam pokazati to na praktičnom primjeru kako je dnevni list pratio pojedine stranke i kako je pratio nas. Molim kameru da priđe. Ovo je praćenje Saveza komunista kroz naš dnevni list u Crnoj Gori. Pogledajte. Ovo je praćenje gospodina Amfilohija Radovića u Crnoj Gori, čovjeka koji poništava crnogorsku naciju i crnogorsku državu. Pogledajte. Ovo je praćenje gospodina Novaka Kilibarde, sadašnjeg predsjednika Narodne stranke. Sticajem okolnosti u istom broju imamo načine, evo pogledajte fizički, ja ću to da prekalopim, i praćenje recimo gospodina Miodraga Perovića kao šefa Demokratske alternative. Dobro vam je poznato da je radi ovog intervjua gospodin Perović uložio protest jer je rekao da je njegov intervju skraćen, da su mu umetnute rečenice koje nije rekao i tako dalje i tako dalje. A naš dnevni list, kad je bio najdobronamjerniji prema Liberalnom savezu Crne Gore, koji danas ima 6.500 članova, kroz svojih 18 podružnica, ovako se obraćao prema Liberalnom savezu Crne Gore. Molim vas, premaknite kameru, neka to gledaoci vide. Pogledajte, to je izvještaj sa naše promocije u Kotoru kada je bila dupke puna sala. A ova fascikla pred nama, ovo je Perović, izvinjavam se. 1/3 onoga što je pobjeda lagala i pisala nama. Toliko, hvala vam za sad. Hvala vama, mada do duše ja sam očekivao jednu sasvim drugačiju besedu.